lepo majčko imate danes, gospa Pliberšek. Hvala, res. Se mi zdi, da tako res naredi, pa tako malo poudar vaše prsi, ki se jih drugače ne vidi, ker so malo manjše, pa tako. Lepo, no. Veš kaj, jaz vem, da ti ne misliš nič slabega, ne? Ampak a sloh malo manj štorast pa bolj takten, res. Kaj je takten? Kaj je takten? Jaz vam dam kompliment, vi pa kar nekaj takoj napadete. Kaj da sem največji koš za brcat? Pa se nisem... Kaj se nisi? Skozi se mi to dogaja v tem kurčevem liftu. Hoče dati kompliment, pa una Hruševaca misli, da je stara, pa Sara misli, da je prostitutka, pa nosim prazno škatlo, prazno škatlo! Zato sem me kdo vprašal, kaj imam tu? Ne, boli me, kaj imaš ti v škatli! Sam nase misliš, pa kako si ti? Pa daj, goni se, pa tam bod!